Kami informasikan bahwa KMP Aceh Hebat 2 telah tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Terima kasih. Kamobi haba, KMP Aceh Hebat 2, Katros teka bak Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Terima kasih. We would like to inform you that KMP Aceh Hebat 2 has arrived at the Ulele Airport, Banda Aceh. Thank you. Kami informasikan bahwa KMP Aceh Hebat 2 telah tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Terima kasih. Kamobi haba, KMP Aceh Hebat 2, Katros teka bak Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Terima kasih. We would like to inform you that KMP Aceh Hebat 2 has arrived at the Ulele Airport, Banda Aceh. Thank you. Ompak ali ya. Yo ye. Okey đi. Rồi, mày tao mày gì. Oh ya.
kecil, Pak. Okey. Ada di road. Honda. Mana ni? Honda.